Итиги өрүлэх күммүт Васильевтар же элбе оголага же керген харбак жега программатыгар кирсеммит бүгүн та саңа сырдык жени ыламут өрүбүт муңурасов. Харбак жега кири программата бара олох үчүгей эдер ылга өйбүл онна бу саңа үйени батыхан благоустроенный итите ута хара барта баранха үчүгей оголох элбе оголог ылга. Оюнского отутье дроп 1 квартира 1 тан бу саңа иккетинча хүрбе түйетсыл ихеринен бәбит жахалта бутар үчө бая саңа раз сылас жага көһән келлибит разы көһөбүн демна аварийка олхин тыбыстымны олхин бүгүнтен жа көһөбүн бу жени уллана бие булырын хайна алапыт переселение программатына тутулна булади бет кайжулена осы түрден бир квартирала манда уллана бидди кили үстү костак жерлер барды раз буле программа уле квадраттарына уромна петигинен тустугунан планировкалан оңолдуп же болор онда бу быйыл хажылагана битерди бит ванна туалет электрический пиликилометр $10 подключить кудык болар. Вот анан те Оюнского 15 квартиралар жер жабыт, онна школа туда жабыт, онна те монтарын йылларгар бар, манны тыка гавар объекттары экенлерин алады, үлетенге бара турат.